Vek dargireki dimine lehember vana bu ve konduzanın artışa Türkvi Davide erişin heremin parasına ne diye zedekir. O her buha em agahtarın ku baragin artışa Türkvi ve muhaberetin ona binav tergerin erişi plansazin eriş yapıştıkın her buha plansazin kreji duhazın çekim. Em luvana agahtarın em civan tiştan agahtarın o ev gerek bezanin em hayana axa başlı Kürdistan'ı da taybet bu başlı Kürdistan'ı da pelkineki yan şireki cüda çenebe axa başlı Kürdistan'ı jübbuken bu farizin bina veşiyariye ki pir giring de girlayına tev geliyor. Libes diyare ku artışa Türk duhaze plansazin tır kreş peşke. Em dibêjin yani eger plansazin artışa Türk krejane peş bikeve bi dersin namînin. Lehember baragîn wana jî lehember muhtaberetên wana jî haqqê me mafdayînê me dersizdanî peş dikeve yani peş bikeve. Ji bo wî pêwîst e herkes hişyar be taybet gelîmeyê Başûrê Kurdistanê jî plansazîn artışa Türk ji wan tiştan agahtar be û lehember wî helbestî wana jî gerekî hebe. Çawa em axa Başûrê Kurdistanê ve girlayên Kurdistanê biparêzin û nahêlin tiştekî pir cuda pêş bikeve. Pêwîst e gelîme Başûrê Kurdistanê jî dagirkerên artışa Türk êku di nav baragehên xwe de dixwazin plansazîn pêş pêşxin lehember wan hişyar be û